Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya Net Foodish Ordar mapi Minwan ramangi Hakerdob ying jongpi Dabit Dkhar nagashnong Sabah mu sawang bat ka Phyrnai Kyndait nagashnong Mukhayalong kilayok ra ka nam Lahduh hakajingkop mare cross country ka 10 kilometer hasor juai. Ya kan nigajing mare lapenlong the National People's Party yang musyang unit bat ka phangjong nigajingkop mare thong kalong say no to drugs. Ya kajing mare lasdang nalat nang ba balapin kot pat hamadan Jerusalem chut wokhu juai hakaba shispa kanai phungun kinong mare na keleng krilum jaintia kleshim benta. Lakwe lama ke ni kajing mare thong do MLA ke juai ba wailat miki shela ringkat kajing dan lang jong district sports officer ke West Gender Hills district uba krobok pasa u president jong ke NPP yang musyang unit uba Edi Stone shela nolong kinong kitkam bagi dekat jong ke NPP unit. Kiwe pat kinong job haga ni kajing mare marathon kilong udayo himitre shooting na so minting baru kunir lang pawa na tuber kemachnong kibla job ke kedan baar bat balain ge shinrang bat ke heimon ki khayi na lum shirmet bat ke rozi sana na mukhaye long kilawan baar bat balai hakaliang jong kinthai ya ke khusnam youngest participant na yo do hybrid lum lang ki lhoin na yaw musyang bat ke khusnam oldest participant na yo de kong rumika perto na so minting Barok kinong job keliyok pedang na kasong pisah kabala no senyang daw MLA jong ngajuai ba wailat miki. Dapen krek pengkrum ya kanika marathon. Ngadang mudan ni ngamempoi perkado ya kajing ya cimbenta ke yong kajing chongchit yong kanika jing kanika marathon ni ke step. But ngadang ni yu han pia kanika kam tok gosuk ngajan au ngajan daput bisir gano sedang dayang joku dedep kene. Han pia mandalayan tu ya bod han pia ma bon kam go ledam tip hau pelai tanga ka jingku play go wakru e o ya ka yaw musyang unit ko da penman ya ka ni ka program go job to jing tap ti go he ne bentai yoki Kuli jangan adil ka. Empat ni. Bayang sekuli. Pasal ni.